IDP singa mai hanjendri kamani census tawuni adi amjung somda masagi immigrants mai khandok tan kamani census tawuni aduna maram aduna masi aga sawda family bu khai khibi punna mangna aya bam lawraga ne wari bam lawraga masi tawdana ba haji haibase madad amatan hek cooperation pibi raktamna maram ona onaba chimis masa maksu mayana pidramina aina habda tabi ge do ngasi kari thoya kari masin satgi ba tarabadi khoi imale pa manipur le yelung pudung se loin cover tawni pakal pote aina madu hangero ne adu hai hadam ju oida ngang he ju maram chana ngangadi phai ha ngarang sigibin ngasi si hai gadi kanana thaja duri ge ba likewise aina honorable MP Bimol aga kan parliament house pukote mamangda aina puramdra march ki tarik 13 Oja Bimol puringaranga natra adu man hari onama member haidu di kali kayam contrast lege do masanang tang khanda biu haini ngi kaimi bu pura ulta chatri braba ulta chale ko haidi adu man ngangi duga onama MP Bimol ga to ai nga do kayam kari ulta chake di masanang tang khanda biu ngi thamani police sawang police station lera naogi primary health sub center mi saba complaint loraga sanga bai doctor amani wala habi de lebani aduna masi tasing ko primary school junior school upgradation tawre aduga sije karigino aina shada tamna tawse uimbok ji bisi hap ma oi bai tare chanungde tholakpa kabi khona tholakpa lamoi khona uimbok te nu chumi tholok mayam ji center ma oi ba tabi awon laga ani si center mo number mo mase sengwa ta yadam te ni khalagi sana khalama se sengwa jabani mase sem ji only not only vote ki wana te vote ki kasu मैंने नुसिबे थादे बिसु नुथिबे दे मई नंदमनि तौदु एज MLA मो बि पाकोले मो रबि एई तौन तौ इथौदु एई मदु तौजरु बनि मसी तौबुसदा लेकाइ से लेरिबा आइना अपील म तौदिन बसे आइना उबदा नुंगाइ तबा म खाइ तारे एनी लेकाइ डेवलपमेंट म लेरगदि को तुंगी एसेट म उरकदो वरबा लेंगद एसेट म फंगदो वर तारगदि मदो राजनीति अखोबि दोइ तोथोगा मसी अखोइगि नि को हाइबसे खल्लगा तौबिबा खाइना फगनि अदन सी आइना हजि खिलिबसे लाइफ टाइम एसेट लेंदबा इमोबेल लाइतारन लेंग सुंगे लेंगो दबा आउट पोस्ट मापुंसी लेंगरोय प्राइमरी सबजन मापुंसी से होल मा सारे सिदि लेंग कनी नोमा त बिल्डिंग मथों सारि थुगाइ हुए तौद माफम दि लेंगोद्रा से कोई प्राइमरी स्कूल में जूनियर स्कूल हाई स्कूल गतो सु लेंग द बेसेट आई सुमान माफम मद लेंग द बेसेट थंबाय बसे मसी yang वाना थुई अदुगा आई अतमना मसी केन न मापि बा होगी तबोन दो इथौदां आइने एजे पाखोल मो मिउद अमु उरिबगी आई मद होने जबा अदुगी तौजरुबनी अदुगा मसी तौरिसे नाता करियानी प्रजा मियांगी दम खलगा आइना मदु तौजबनी हेबजे इसुन थमजगे अदुगा मरुइना सि औजिगी इम्फाल सकुल लंबी असिगी कबी रोड सेमिबा उइंपो लंबी सेमिबसे ai मसिन तंग थमनिंगी कनु सिगी कबी रोड सेमिबे लंबी से टोटल अमाउंट से सैंक्शन अमाउंट से 29 crore 68 lakhs approx हाइतारे नि अदुगा वा ऑर्डर अमाउंट 22 lakhs 22 crore 26 lakhs 25,000 some amount खरनी 22 crore दिन कंपलसरी डिफ्रैक्शन करे तो है अदर ओनली किलोमीटर तरामथे मका अप्रोक्स सीधा 22 crore तो अदुगा सीधा ना मा थारि लंबर कुल रोड से ओनली किलोमीटर मापन दी ओनली मीटर निफु कतंग ताबन निफु मरी मंगा दंग अप्रोक्स हाइतारे मसिदा ओनली करोड़ होंगतनी अदु कना मखरा ना दु तो बदा तो क्वालिटी लेते ना सीधी ओनली फॉर चट पे याना ना बगी दमकता खुगी खुगी पावा हुम था बाइतारे ना कोई पकान लो लो थोका बोल खरा मेलगा कोई हंदी था सही सिदा नुंगु दा चप याना ना बनाना मददाइना खुगी कनोदा नोबल चिमिस हरगा करोड़ मंगा मखाइ थुंगी रही सची मका दा सोमदा हुम मका मा सोमदा हुम सोमदा अनि मका मनिंग सात अनि मका थुंगा हार बसी चप याना ना मसेमनी अदु सी सेमिसु अइना यारगदी पेपर मिचिन सिंगो चिंबा कांदा नंग मिनिमम तव याब डिस्टेंस ओलग तव हाइबनी अदुबु इंजीनियर तगतगिसु हारबा चिंगी से पका यावदे अदुगा पोलोन मसा मसा अमन यारमगा अदु तंगाइ फदन चिंगी पोनी अदुबु किलोमीटर हापंदा करोड़ हुमना येमदगा किलोमीटर 13 दा करोड़ कुंगनी थोनी येमदुगदी सिना किलोमीटर लाख कुमरी मा देना थुंग अमन करोड़ अनिगा लाख निफुने खै मा लरंगनी अदुबु सिदे तौरिबो थबक सिदी सुनते ओनली फॉर मतम खरककी टेम्पररी मेजर तौना बाहायना तौबनी अदुगा सिना परमानेंट स्ट्रक्चर की दमदा इन तौजरुबनी अदुबु आइना हाउस मतमदी तुगम हाउस ता ओनमा चिमिस मतमदी आई तमो बिरन ओय मतमनी मोंदे पूरा मतमदगी वर्क्स मिनिस्टर तमो गोविंदास वर्क्स मिनिस्टर अगनो PMJSY गावी सिमिसोबी से सिना PMJSY ओबनी आरडीएन PR5 नि अदुगा तमो खेमजान मोय मतमो हम एश्योरेंस लौरगा सी लंबी से सेमि सेम हायु हर काना PMJSY दे सेमगेगा दो PW सेंजर काना ख्वाइदे फबदे PMJSY तबदबु अइना प्रोग्राम अनि हापने अमन RIDF नि
hujil lebse rural infrastructure development phani makadani amana pnd soni ani makse some amount of the lagba amadidi ngasagi mafam do hek hongba yadabani na si RIDF je mafam do hongba yaba adu si jina kanoda kobi kanoda khunda hum sadi to bihaba hai ba ya hongdo dana matam kine minister na kibina minister na preside toroga chief secretary na approval piraga without any tender da thaudaga mogi mari matam da hangang mari tan pira matung sare hojiti lambi tu klechala now handaki session daina hange inquiry chatharo han hare ma chathara ne hare inquiry da lere kanibu duk yang ro karo kungani thong du free da mang bu nuai ro ai lei da hai no ji inquiry chathana man che tha dare loi lai ngoda answer pire sigumba thabak si broad deadline da smana phong hubi thabak che masi to wayar hai bu nei kundang ke nang si to jerse adubu si makata na to bidam na na su ghan lari sarkar appeal to jerse ni sumba unai power pire kosi rasi to bose sin maram nang si manipur imalai bak si sarab sarai se ai mangana honro budi ngasi thoki bu thodoni sumji makata na man thok tan su to jeri to hojik le phong sare ba sensa saro ai samana aga sauk tangi approbation nimita tangai pa yamna maru bu nimini ko da sabina no marsta ai na haye ngasi timide o house na on a speaking through ayaba lojeraga yaragadi government of india da digi akhoi kare tare election commission india da akhoi harba census tawding da tawdana na ba resolution pass aroga akhoi arrest tawsi ado kari na ina tawdui se kenu hauji kanu gi idea kanu gi are matagi kenu akhoi di opposition only mi manga tani ruling limi yang khai mata ta lai na makona kana go mem ta kari yum ta ona ba chimi sagi support to ni aina tawri ta support amata tawda mo ke to men na phamnang gi dagi la sauji kari thoe asai kari ani akhoi na arrest tawna case karang tawna khotan tawjar madi asi khoi lebak se hena phawoi do kari thokna koi khangnam de adu matam da cooperation pigi da bodo mayamna naina biu kari no pidi mai mai ke ni MLA singdu da hangbi kari gi no MLA na bukhala ko no mata yadu na sa yaning abra habido moi masana kari yaning bra yaning da haidu khangde sarkar gi policy da mon kari to na ine khangmam de tawda gi eje ki ni si mapi ba mo na ri opposition gi rule mo na madai bukha charu ne du are emba ta gi haidu ngasi thamje tawda bu khoi ma hutalaga any without any hingsa da harba sensa se masi tawda na ba tawsi tawnji kadibi tawduna tabodo khoi gi system da IDP sin sanga ba matam aduga musung masagi kare hata na khoi gi illegal immigrants khoi mito khandok par lora ba matam da madu tawnan hona be haise ai section bu na suna thamjage mado ain haiwar di ko ngangi ba honorable member do madu masa member oibro oidro khangge di stage do mana haiduga khoin aina kana hange ba house ta honorable Siri honorable Bimol na MP Bimol na haibidi mang ay na haiba natra go mana ngan masan maran dum laira natra haidi man haidori do han hare mo to kun pukle de des tongan bam na hai haidum ju oido ngang he ju maram chana ngang di phai ha ngarang sigibin ma si hai de kanana thaje duri ge ba likewise ai na honorable MP Bimol aga kon parliament house pukote mamang da ai na puram dra March ki tarik 13 ta oja Bimol puring garang da natra adu man hari onama member haidu di kali kayam contrast lagi do masanang tang khanda biu hai ningi kaymi bu pura ulta chatri braba ulta chale ko haidi adu man ngangi duga onama impi bi mon ga to ai nga do kayam kali ulta chake di masanang tang khanda biu adu tak pati member ave se what is the meaning of onama MLA habis masanang khamam to edu ise di ro gadi nga maram adu mariler di minute da budorong na yaningi yang dah ayuna, apa sahaja khana badu dah khana si masih tahu raga cacing apa kadi bu yad badu ka, adu kadi itu belega, makan tu bawa otori ngai, ai otori ni ngai itu, agar sahaja ngai, mana ngai itu otori ni bukan itu, kan ada kooperasi breaking, mata ni harat tu mapan tu ngai itu ko perjana khana biru, itu harap onam membaca, oh mak khalang ngai dah khana ngai dah ngaking, hadiah dah, cacing thamu dah hari itu dia, it should be dead by the peoples, hiding hati.